ama sapenin phat phai pe upathin ka thangbai tu na hi YouTube channel mangcha ikaulim diwa ka dei topic chu tu khanghin thilha nodoh theina le thil kidang bol theina nei mi na lai de ti hi tu ni YouTube channel mangcha ikaulim na diwa ka dei topic chai ipipen ta za hi chi topic hi kain ta na ha mi ti ai mi tam ta hin a ki khopna hobunga apa sar pale a hobung lam kai ho sangin khulanga ho zo adal ta hi ti hin hobung tam pi ano pha tai ti hi kamuta na hi le hi chi di mong hi nam pathina kun hi lo om thei thilam om thei lo thilam ti ka hin khula ka hin modo ke ma het nei lo bible a kuna adon but no hoi iza over ingai khomwa hi ja hi atha bya pare la de ka de ne zala hi chi YouTube channel mong chai hi chi thui ka se tu khangin thila nodoh theile thilgidang bol thei mi om dem ti ikholim na dewa amma sapenin thilha nodoh kiti thu chang imano hi ipi sei na pen to ham ti hi anavya wete sa pawachun exorcism akiti nei hi chu thilha ai lo la lhagao boin a chen hum ai lo la a bol gan thei mem khat chu asunga a bol gan thei lhagao chu pakai min mang cha po do in ta nodoh theina thil bol theina chu kiseina a hi nei hitabang chu tu lai khangin om theina tu khang hian lang khangma sai jong le hitabang thil bol theina thilha nodoh theina le thil kidang za chom bol theina hi an khamomong hena ti hi thudo ma sape nei Matthew bungge chang som lugum na chu hi ti hin akisuni na hi chuin anila in mi hon thilaba mitam ta henga ahin puyon aman thilho chu anodo in chule anazo si chu adam sa ta jisun thila anodo e jisu boham adangan omloham Matthew bung suang chang khat na adon bu na chakim monai chuin aman sai zuite somlani chu akoma akovet lhagao bo nomang ding le hi vei nam kim le nam kim dam sa dingin ama ho chu thuneina apita la hi Matthew bung ge chang som la gup le Matthew bung som chang khat isim wa ko la imu thiu chi pi ham itale jisu le asei ju hon hitaba thila nodoh theina le thil gidang bol theina chu ananevin anabol theu hitabang thil bol theina jisu la sei juiten anabol the chu mundanga ko na hilovin ha chungnung pathin na ko na ananei oi thudo ani na chu hitabang thil bol theina nei mi ho chu iti phan he jong le ti chu New Testament yan lang Old Testament he jong le pathina kon ahi iti zingowa ama ho chunda sakta ai da bol jing di ham hitabang thil bol theina nei zo si chu pathina kun himomong nang te adon bu da chu Matthew bung sagi chang somni le thuma akim nei hini chule mi tam ta in kaza pakai ke on nang mamena thu ka sei lo ham chule nang mamena thila ka nodoh lo ham chule nang mamena bol mo kidang ka bol lo ham tia asei di goi hitiang chule keima ama ho chu phong ta ka sei pia keima nang ho I mati chanin ke khapo ve wo chon set bolte ka koma kunin chimamun ka ti ding hi chi pa ka Yesu Krista kam changai Matthew bung sagi chang somni la thuma ko na hit da bang thil bol theina ti chu thilha nodoh theina thil bol theina ke dang hi pathina kon hilo midanga kon jang om the ti ki mule hitabong thil gidang bol theina nei zo si chu pathina kon ahi tia athu sei mo ta sansana amo sei bong mo chon bolina ti mo bol ding ahi poi di chu ki che ta ni mo ve pakai mina bol hi zong le pakai Yesu Krista li pisem wo chon set bol ho ama mina tu da bang thil bol ho chu ama ko na hi lo je chun wo chon set bol ho ke ya ko nen pod ovin ke man na ho e mati chanen ke khapo ve ka ti ding ahi ati nai achu ti ai le pathina kon hi lo zo
thil hano do theina thil kidang bol theina ne mi ame ti chu ki chi tai mu then ame na hi a hi le pathen man cha hi lo mi chu hi ta banga thil hano do theina thil bol theina kidang chu hoya ko na kila hin te hi je mi tampi bui na wai adon bu na chu second Thessalonica bung ni chang ko apa chang so isimaile kichi ta ina ke bu nei second Thessalonica bung ni chang ko chang so hi chi pa hung chu satan na to dung zu ya thil bol theina tha ha le mel chi na science chule zo thil kidang bol cheng se to hung ki thu ding ai English version chun hi ti na ke sai nei the coming of the lawless one will be accompanied by the power of Satan. He will use every kinds of power, including miraculous signs, lying wonders. Kichi tai mu chu satana ko nin jong hitaba til kidang bol theina miraculous signs and lying wonders. Hitaba chu om thiye achu tile pathena kon hello pathen man cha hello mi chu hitabang thil hano do theina la thil kidang bol theina chu hoya ko na kila the ham mi tele second Thessalonica bung ni chang ko chang somai mo chu satana ko ne pathena ko na hilo zo si chu satana ko ne ti ke che ta ne mo ne ama ho chun pathena ko ne lo wa satana ko na abolo ai a hi pathin hitabang thil se bi chu epideng a phalam adon bu na thing se chu Deuteronomy bung som la thum chang khana pa na chang thum na chu akim mo ne na hola hi thiam gau khat to hung do ta han lang a hi lo le mang san na ki che thim khat nin mang hin nei han hi tabang mi chun nang ma mel chi na ham ki dang ta thil dat mo khat wat sa zeng ta zong le aman nang ma za anasai sa thil chu hung gui lung ta ba zeng han ama hin hitin se han ai hon pathen lim ke sim thu ho nung zui taw te hi chi ho khu gazan le taw hi te tin sei jing han lang nang man la hi tabang hi ner kha lo thi li zong le nang man hi tabang thiam gao a hi lo le mang san them pa nung hi na zuya athu sei zo si na ngai lo ding hi izena miti le pakai na pathenin nang ho na pate wa nang ho hin pakai na pathenu hi na lungthim pumpiwa nain kho pumpia na ngai lu mo mong inam ti a he do nom a hi bove kichi tai mu the chu pathena ko ne lo thil kidang bol thin la chum satana ko na hum the ho patheni ni pidinga phalham idale aziame ilungthim pumpiwa lhagao pumpiwa pakai chu ngai lu mo mong inam pakaya dinga chanja ke ta pathian chi chanja ne nam ti a he do nom zia ata san cha te chilna dinga patip na hitabong bai a phalai ai la chaina pera thudo pathina ko na thilkidang bol theina di ta chu tu khangin jong om theina lai dem hi chu e question u thudo le pin chai adon bu na chu pathen hi hingjing ki khel ngai lo iza kai bol the a hi zen ama ko na hi le theina lai te hi chu adon bu na khat nai a hin adon bu na ni na bible la ki mu ta ba jisu la sai juite old testament a thim ga ho banga mehem aman cha pathenin hi da bang thila bol wang hi om ta poi aji chu second Korean bung somnani cha somnani simaile ta sa yin sol cha hi mel chi no ho zo si nang ho la a tho ha to ki thu a mel chi na tin teng ki bola mu ki dang chule thil bol theina ki bol do a hi hi cha ko na imu thei chi pi ham tai le mi kha chule poster ka hi tia adang ona ta san lo wa hi le a poster hi mo nai ti chu pathin mi ho ma sang a phat chena pi nom ti le mel chi na ki dang thil bol theina le thil ha no do theina anadam sa theina hi cho chu bol ana bol sa jia ana man cha jia ama ju sol chai nai ti proof na ana man ji hi ti chu second Korean bung sonani cha sonani a ko nen ki mo nei ala sol cha chu ku ham tu lai sol cha thia FSC bung li chang som le ko pa som ni le ni simai le sol cha thei da poi aji chu sol cha ho le thiem gao ho chu
hobung phot do dinga pathin anathan oi hobung age fu do a hobung chong ke do phanin sol cha age ti to mun chu am ta pon them gau ke ti to mun jong bible akim phanin aki chai ta nai akhutia sol cha khat ka hi ti chu approve na dinga hitabang melchi na thilbol theina kidang ho chu ki pe hi a hi le sol cha abei ta na hitabang thilbol theina chu be tha hi tai ti chu FSC bungli chang som la ko somni la ni le second Korean bung som la ni chang som la ni ivana isu to le mu the na mi ne tu lai khangin hitabang thilbol theinam ta po ne kui ta bang ham kha chu tu pha na hi ke man pakaya konin thil dikidang jap chom chom ka bolte tia a hin bolting ale a chamlo a he din chu chutia apostle pha na bu ki pe hi apostle ki ti to man chu abai hi ta ho bung ki phu do tala na tala hi ai le hi chi pa chun a zo wa sei hin a bol thei ta ba hi jong le pha chung nong pathina ko ni tlo bin setana ko na hi ding a hi ti chu i thul hu na hi ngai a ji chu hi chi hi bible ko na ki che ta tu ne imu le ikil thim cha hi ne pathin bon cha wa den pathe bu pita